zamsilwe ingwe Zulu amhlalele ekhana ndawo shewe jikashikashikashina mambo mndawo omkhulu igama lami bathi ngugogo nami ngizazi ukuthi ngugogo kodwa phela nginalo igama lami nguthokozile ngiyathokozisa njalo ngowaka Mathe kodwa isibongo sami uMthombeni uMathe idlozi leli elangenayo langena ngisemncane njengoba ngisho nje ngikhulele edlozini umsebenzi wami nje ngikhula ngumuntu wamanzi ngisebenzisa umfula kakhulu umfula noma ngidlula kulumuphi umfula ngisebenzisa umfula noma ngisuka la ngiyosebenza kuphi le eNkomatipoti ngisebenzisa umfula manje ngisebenza eGoli ngisebenzisa umfula noma ngeEastern Cape kuphi ngisebenzisa umfula noma ngikuphi ngihamba yonke indawo le ngiyafemba ngibula ingubo umzimba ukhala imali bani Andile ngaweza naye ngambuli ngihamba naye ngekhaya kubo le ngayombula ingubo le kwaNongoma akathwalanga ngambula ingubo ngamtshela futhi ukuthi kova nje kanje ngoba ngithi ngilandela umsamo namhlanje ove enjeya ngisiza ngokumbula ingubo ngifembe shamathambo lawo kusho ukuthi idlozi ungeneni kwami lingene kimina ubaba wami uyena wafanele athwasele ledlozi wasethi ubaba yena uyintandane kuba bebabili kusho ukuthi ubaba wakhe wamshiya no 12 years nobaba wakhe umama wakhe ngazumshiya neminyaka emingaka kodwa wasecela ke wathi ngicela ukuthi angalithwaseli ledlozi ucela ukuthi ke acele mina emsamo bese thola mina ngithi ngizalwa nje batshela ukuthi nino success fanele ngiyothwasa mangihamba ngothwasa ngino success kusho ngizohamba namanzi kusho ukuthi ke ubaba ke esekhohliwe nansi inhlwathi iphumele ezu6 ngoba besenhlanganisile e6 eminyaka sebekhohliwe bona ngaleyo ndlela kusho ukuthi ke wagcina ke bese bengithatha ke bangisa kugogo lo ongithwasise wahlala 3 years emanzini ukuphi lo gogo sewashona kodwa wayile kwabulawa eduzana seMozambique le ekugcineni ngayothwasa khona ke mina ke wanginathwasa 3 days emanzini emveni kwaloko nami ngaphuma ngeqhubeka ngiyasebenza ngitholakala la kuse Ridgeview at 15 Bramcourt Ridgeview kuse Katomen umkhumbani ulibonile ihole la baye bathi 491 iaddress yakho kodwa inamba yami ithi 082 9351 632 Gamene kayisene ndodana umoya engcwele amen ngidalwe izino nomhlaba ngiphambi kosoba kuJehova Nkosi namandla wakhona emandulo sekhona namhlanje nangu umoya engcwele umntwana kuJehova sengenile ngiyambeka phambi kosoba kuJehova nasengilozi nasekhaya koma wakho bayikhaya izingilozi qaqqa amafinda maketanga ngegama la kuJesu lesikhathi bazuna phakade amen fakumanono la manono la angithi benisemthandazo sengithinta idlozi manje Tawad nangisela ngoba ayizange kodwa makho hlangana ngomkhulu nabasekhaya komama khanye kube ngithokozana babo Tawazana babo komkhulu kusile siyabingelela ningasali lokho nango xolana ungenele namapanya la endlini khanyisana ke kodwa khanye asemtela khona Tawazana babo Tre bese uyashaya xolana la sandla sakho sika right usho ukuthi angiphile mina sibani uzishigama la kulesizulu phonsela angiphile ngiyaxolana kasoni phonse umsindo xolana phinda futhi Sean angiphile mina xolana kasoni seko right phila xolana soni ngikubone phila ziyavuma xolana nginale thambo lami le elibole lithi malivuma lithi cha kuyiqiniso noma ngabe sekuthiwa ngiyothatha imali yakho uma lithi cha amanga leli uma ngithi liyavuma lithi yebo kunjalo kuyiqiniso phila unaxolana ngikubona phila xolana ngikubone phila xolana soni phila xolana soni
Phila Xolani Soni, phila ngikubone. Phila ngaXolani Soni. Hey. Nangu Xolani uyaphila. Xolani uyaphila nangu Xolani la. Soni. Nangu Xolani. Kodwa Xolani ukhathele. Kunengane yomfana Xolani lekunamathele nangu. Ingane yomfana. Eyikhalalela kuwena. Nansi ingane la. Ukhathele ithi yawukhathalisa. Qaqeka ifinde kuXolani yena uXolani bayasho ukuthi uyaphila nansi esimeni senhlanhla yakhe kodwa kunamawelana amba amlandelela uXolani la ehlezi khona Xolani kukhona umuntu wawutshela ukuthi ukhulelwa wangayibona ingane noma yazala yashona noma yaba imiscarriage sozohamba uphendula uXolani nansi ingane ehlezi nawe la eyukhathalisayo ufana uhamba uyenzela unikeze igama uyenzela isimeni selililathi nansi futhi ingane la isakhomba lapho uXolani umkhulu lo uXolani okhombayo uthi musugwinyitshe Xolani kuze izinto zakho zilunge nansi inkukhu akhombayo ukuthi ufanele ukuhambe kube khona ukuthi uyiyenzele lengane ngoba yini uhluphana la kuwena nanku labathi khululeka Xolani lo hlezi khona nje umkhulu okhomba yathi uhlushwa ngendabeni yale ngane ekhaya kini la ngikhuluma khona kodwa manje bathi wena inhlanhla kusekhaya koma wakho nanku lo fanele kube khona isimeni saleli etiye hamba ulenza lesikhaya koma le ngane Xolani ukuthi ufuna ukuqala lento elu nempela le ngane Xolani uyakhumbula la ngokhomba ukuthi liyavuma lethi yebo kuyiqiniso noma lilamanga ukhombo lengane le ekuyiyona eyibonakala abantu abadala ingane yakho Xolani yakama wakhe impela yakama wakhe lo Xolani lengane bathi Xolani la bayavuma bathi yebo bathi yebo yakama ake siyibuze futhi njengoba bevuma ukuthi yakama nansi inhliziyo yakho Xolani seyipholile ofanele nithi ibhlungu inhliziyo yakho kusho ingane kama ikhona into wayiyenzela yona lengane makazoyenzele lutho namanje futhi sakhomba la ukuthi ukhathele yakama okay nangu mala uthi ifindo qaqalela ifindo ngokugwinyije kufahlala nento yazi ungafuni ukuthi ke uyilungise uzugwinya ethi kusho lengane izokhanyisela inhlanhla impela abantu abadala baba bomkhulu kumhlophe lapho Xolani intweni zakhe zimhlophe azimhlophe labantu abadala umhlophe izinto zakhe Xolani abantu abadala zimhlophe bathini la Xolani bathi yebo zimhlophe kodwa bathi Xolani la unenhliziyo ebhlungu nomuntu wesifazane Xolani yabona la yebo kuyavuma kuhle kodwa inhliziyo ebhlungu nomuntu wesifazane inhliziyo ebhlungu yakho la yabo ofanele ziphole inhliziyo ezeni ethi yebo kodwa phela ngihlola okuningi kodwa masithi inhliziyo yakho yabona khona umkhokhana nomuntu wesifazane kuzona ngwazwane kahle